Ukhrul ge crores ne pange bank lut NSCN IM ke cadres nani haina NIA na phongdok khre. Manipur ge irang yamna kalingai manung English ngani kulhumjoi ge November tari kuntrada Ukhrul de leba Punjab National Bank ke crores ne pan lut chawkiba aju National Investigation Agency na NSCN IM ge Eastern Flag ke matam duda major oiramba hojikna lichunen colonial da promotion fanglaba P Joseph LSP Jackson Laifang Kamjong District ke Roni Khuldagi Miyoi asina luchingduna Miyoi tara mukna bang aju lutau kibani haidi agency na phongdok pada senfam madu makhoina Myanmar da leiriba makoi gi mi singe pangal sakti amati atang ba khulai sing leina ba chathakiba thaong ni haidi case ase manung hanjina thijilaba machungda NIA na Union Home Ministry ki direction ge matung ina anauba FIR ama handak September 9 da chanduna case ase makha na investigation tawragani haidi Ajugal Lutobada January ba P Joseph handak chahi ge July kuntrada atopa NSCN IM ge maru oiba miyoi aniga Nagaland ge faduna July kuntra mathoida Manipur police ta sinara khrabani haide NSCN IM na Bangalore chowkiba du condemn chowkiba lairibani